Мамлекетте 12 баланы карайт, 12 бала 18-ге чыккандан кийин болду, токтот дейт, барып калбасыңыз. Анан ал балдарда калып калып атпайбы менде. Ооба да кайга барат, бара турган жер жок да. Аларды иш менен эме менен ысырас камсыздасак болбойбу? Болот да, ушуларды камсыз кылыш керек. Бул ошол биздин уланбыз. Уланбыз. Айрада төлөп атасың. Жок, биз бесплатно, мен өзүм дагы фонддо учредитель. Ошо фонд. Ооба, ошо фонд. Анан кийин ана чоңойгон балдар жүрөт да, мен кече айтпадымбы сага. Ушуларга өзүнчө спонсор болсо мына жака үй салып, алтын уяга өзүнчө. Анан эми балдарды баягы кийим кийгизип эле, тамак берип эле койсок болбойт деп калайт. Бирок буларга билим бериш керек, тарбия бериш керек. Балдарды азыртан билим берип калышыбыз керек. Ошон үчүн мына учебный центр курсам дейм да. Балдарды ошо азыр иштейбиз. Мектепке эле барышат. Анан волонтерлер келишет бул жерге, жана бесплатно ошолор келип окутушат. Жер барбы? Жер бар, мына тегине мына янында жер бар. Мына жака бир игральный площадкалар, мен проекттер менен иштейм да. Мына жасаттым, мына беседкаларды, мына бассейн. Анан ал жакта мини футбольный площадка жасап койдум балдарга. Балдар жакшы болсун деп. Анан ушуга ошону ойлонуп турам, мен сен бир жардам берип, сиздерден бир жакшылык болсо. Кимдин жери? Фондтун жери. Фонд жеке менчикте өзү. Общественный фонд жеке менчикте. Үй салганда кандай общежитие катары салып? Жок, общежитие катары эмес. Именно ошо алтын уяга, мен дагы 12 бала. Өмүр бою буларга кала береби? Өмүр бою ушул балдар кала бериш Биздин балдар, кыздар, биз бүгүн атайын силерди куттуктап, силерди жакшы көрүп, силерге Аяз атанын эришткенче силерге белек алып келдик. Азыр силерге мен ушу жаңы жылда жакшы ийгиликтерди каалайм, ден соолукту каалайм, оорубагыла. Мына энеңер менен, апаңар менен дайыма ойноп күлүп жүргүлө. Biz sizlerdi жақсы көрөбүз, силерге азыр сүйлөшүп атабыз. Жаңы китепкана ачканга жардам беребиз, китеп окуйсуңар.
Анан Кудай буйруса силерге мына жерге бир изденебиз. Үй салып бергенге аракет кылабыз. Мына жашаган жерлериңерди жакшына оңдоп бергенге аракет кылабыз. Мына чоңдоп Кудай оорубагылагын, анан жакшына ынтымакта болгулагын, биримдикте болгулагын мен дайыма силерге Кудай буйруса келип кабар алып турам, жардам берип турам. Макулбу? Беребиz силерге. Атын кел? Ақтандан баштап жүгер. Асқар, байрамы менен. Сеники? Бақыр, байрамы менен. Ақтан. Ерке сақтан оқшы. Азамат. Айбек. Yuvaldim. Çabuk buna bayram. Buna. Bir demel olandan arkada atılgan eteğinlerde neyse getirmişler çıkalavuz. Oturuyor. Kalada sırtında kompüterlerde. Aldığa koyuyoruz. Sizlerge mına kızlar kompüterlerden alıp geldiler. Printerlerden asla okursunlar şuna, yürünüyorsunlar, oynuyorsunlar. Televizyon var da. Televizyonumuz var. Beş kokuşlar mı? Valla. Bunlar buna canınızın sizlerge belek var. Rahmat aytamiz. Bunlar tostlarda ben ertege bayram günü jeysiniz, tünü saat 12'de canınızın tostlarına. Makul mu? Uktap kalasınız. O sonra canınızın. Ne oluyor? Anan üstüne koy. Daha bir şey oldu bayram var buna da. Tamarbek Nasılbek'e bizim Oşşar'ın meri, gördünüz sizlerin atalar şu büyük Oşşar'ın atası, başçısı Oşşar'ı. Bardıq nezim şurayı qanday ola düşük qanday. Buna ki bugün şu cami yılda 2020 yılı Atay'ın Altınyan'ın ballarına barıp şularga belek alıp barayın deyip şularga suyundurayın deyip bugün Atay'ın bizge geldi. Buna buğa çeyin kompüter bolgan emese bizde. Жазған емес biz. Buna emi bir emese 2 kompüter alıp geldi. Tüstü, printer menen alıp geldiler. Buna bugün koyuyoruz. Anam barılar kompüter görünürsünler. Adırkı 21. kılımda bardığım kompüterleştirgen ушундай жогорку технологиянын жылы баарлар үчүн үйрөнөсүңөр. Ошондуктан дагы бир жолу рахмат сизге Талайбек Насыпанович. Рахмат айтабыз. Дагы бир жолу рахмат. Sizlerge rahmat. Şunca ballarga kamkorluk kılып barabachı. Ne degen жақсы ballardır bu. Sözsüz. Kudaydan qaytadi da bu жақсылыктар. Ошо үчүн biz de sizlerge kol koyuyoruz. Rahmat. Rahmat çoğum. Men dagы Талайбек Насырбекович. Men dagы söyleyip Madina menen neme geldilerçi menin жаныма. Ушул балдарды ушул деңгээлге жеткизген мынакей ушул эки кыз. Мынакей. Экөөнүн тең иши жок. Ушул жерде жылаңач батыр болуп иштеп атышат. Балдар менен büyük ушул жерде. Анан ушул жерге жок экөөнү жетпөө деген ушул. Кудай кааласа. Seni koy, evet sen de otur. Жанагы немелер Bana bitken balgarısın. Sen çay kaşıksın. пиялалар кана? Kutayın alıp gelip